Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da uzmete kalen grančice i na koji način ih čuvati. Prvo što je potrebno da odradimo jeste da sterilišemo makaze. To radimo sa alkoholom. Bilo kakav alkohol, rakija možda posluži da bi ubile bakterije. Zatim ovdje pored mene imam jednu kajsiju. Ona je kalemena prošle godine ovdje. I evo vidite koliki je porast imao mladara. Znači porast je bio preko metra. I to su idealne kalen grančice. Evo sada ću da prikratim na spoljni pup. Evo ovdje dodsečem. I ovu drugu granu isto na spoljni pupoljak prikratimo. I evo ga. To su sada dve velike grane koje će nama služiti kao kalen grančice. E sad, pošto su one jako dugačke, nama je potrebno da ih prikratimo na dužinu koja nam odgovara. Znači, otprilike to je negdje ova dužina. I sada skraćujemo grančice. To su kalen grančice koje su skraćene odgovarajuću dužinu. One kao što možete vidite su zelene i u stanju su mirovanja pupac na njima. Sada uzmemo toalet papir i motamo donji deo kalen grančica. Ovako. U krug. Kad smo to zamotali, presavimo donji deo i onda vežemo sa kanapom. Zatim vežemo i gornji dio snopa sa kanapom. Zatim imamo ovdje, znači potrebno je da naložimo toalet papir. E sad, ni previše vode, ni premalo. Ukoliko se stavi previše vode, dešava se da kalen grančice propadnu od buđi, a ukoliko je malo vode, dešava se da se kalen grančice isuše i propadnu. Evo sad stavim kalen grančice u kesu. Istisnemo sav vazduh što je više moguće i zamotamo. Evo, ovako zamotano. Vežemo sa kanapom da se ne odmota. I sada su ove kalen grančice spremne za čuvanje. To se može izvesti na više načina. Za nas, tako rečeno, amatere, najlakši način je čuvanje u frižideru i temperatura je potrebna da je negdje od 0 do 5 stepeni. Znači stavimo bilo gdje u frižider od srednjeg dela na dole i na svakih mjesec dana otvorimo
proverimo u kojem se stanju grančice. Ukoliko je došlo do isušivanja ovog dela gde je papir, da ne bi kalen grančice se isušile, potrebno je malo ih navlažiti. A ukoliko je previše vlage, i vidite, znači kondenzacija vlage se vidi na kesi, ostavite malo otvorenu kesu da bi ta vlaga isparila i ne bi došlo do propadanja kalen grančica. I one se ovako čuvaju, sada je znači 2. mesec, one se čuvaju do dana kalemljenja u frižideru i tada kada se planira kalemiti, one se vade i pristupa se odabranom načinu kalemljenja i to mi je to otprilike i hvala što ste gledali. Pozdrav!